sak. Oh, okey. Okey, sak. Okey. Alhamdulillah. Hari ini hari kedua kita di Pulau Besar, masih pagi. Saya mau coba peruntungan di tebing belakang. Okey, sak. Oh, okey, sak. Okey. Alhamdulillah. Ya. Dia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Okey, strike. Oh, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Nampak sambaran Di travel ya. Alhamdulillah. Okey, strike. Okey. Okey, strike. Alhamdulillah. Sambatan lagi ya. Kiki sambaran. Bayam. Oh, kantu. Apa ke pisang? Pisang besar. Aduh. Camping.
Oke teman-teman, ini posisinya di Pulau Rusa di belakang. Nah, coba kopi buat